Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat berkongsang jong ke khubor. Yakran Menteri Rang Badu Narendra Modi badu Presiden kari Chile u Gabriel Boric Font banang penklannya ke jingadai hapadang ke India bad ke Chile. Soy ke Indian Institute of Management IIM Shillong santali ke Memoranda of Understanding bad ke jaka puli bapau jong ke pertai. Bad yok pedang utai miki sungo ya ke kusnam Best Rescuer ha ke jinglit shimbanta ya ke Search and Rescue Course ke balalong ha Himalayan Mountaineering Institute. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kasih ula penlong kecingnya keren badu Presiden Jongkari Chile u Gabriel Boric Font ha New Delhi kibakan top ya kimat baru ban penklannya kecingnya day paralong hapadang ke India bad ke Chile. Shwaya kani Boric ulalet syakak pepjo Mahatma Gandhi harajkan ban lekan mau buram ya Menteri ke Kambari ke India Dr. S. J. Shankar u ya kendo ya Presiden Boric bat yaro ya ke jingkut jingmut bat jingtre shitom jo ha ke ban penklannya ke jingadai bat jingatrai lang hapadang ke India bat ke Chile. Ka Indian Institute of Management IIM Shillong kalanang penpau pertai ya ka nam jongka akun ke jaka puli da ka basoy santali ki Memoranda of Understanding MOU bat ki jaka puli bapau jongka pertai ki badan ha Europe, Africa bat North America. Kini ke jingate seskolar ken penklannya ke jing syakri jong ke IIM Shillong syakiwai pat kiri ke pertai hakaliang ke jing puli ya ka management ke jing wat benya bat ke jing kaliang ya ka lariti. Ke jingate seskolar bathamai kilong bat ke Polimi Graduate School of Management Italy ke IE Business School na Spain ke West Saxon Hochschule Zwickau na University of Applied Sciences, Zwickau, Germany, ka University of Johannesburg, South Africa, bat ka Laurentian University na Canada. Ka Sorka Meghalaya kalamang penskam yala ka jinkular ban kersyan ni kisamla ki badon sab hakarwai bat ka tem kapun. Kum shibanta jong kani kajing persang la penlong ya kajing ajing hikai halo karukam tem piano bala ai kerteng night vision na kabanta kinong hikai jing tem bat ki khanna samla ha black box theater hilarity mau kasyang ha kani kajing ajing hikai Menteri Katanat Arts and Culture uba Polindo mula penti kena biang ya kajing kut jing mut jong ke sorkar ban pensan ya ke sab ruai sab tem jong ki khanna samla badon sab ha Meghalaya. Yaka Waqf Amendment Bill arajar arpusan unsawanra haka Lok Sabha na kabanta banya perkhan bat pelat yaka menta kesngi. Habaya kran bekinong tok kubor henin kesngi Menteri Katanat Parliamentary Affairs Kiren Rijiju ubabatru yaka Katanat Minority Affairs ulaong baladep rai bandon kejiatai kebaprakanta halor ke bill haka yung dobar tawan. Ula benrap bahaga por balong kejialang jong ke Business Advisory Committee laya rai baya kapor banyatai lakban penkil hadin bala sutu ya kerukom long jong ke yin bat ba ke sorkaru kalong ke bakloy ban jubab ya baro ke jingkeli ke biadai bat ke bil. Kini kedai ke Akashvani Shillong uban lam syapi ya ke kubor. Ban beteng biang ya ke kubor, Assistant Secretary jong ke Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association MESCMA utai miki sungo ublalet ya shimbanta ha ke Search and Rescue Course kabalalong ha Himalayan Mountaineering Institute HMI ulayok pedang ya ke kusnam Best Rescuer ringkat bat ki katwengut ki balasya hikailang na pedang ki arpon reungut kino ya shimbanta.
Utaimiki sungo uday ubanakashnong Shampung, West Janta Hills District, but ulayo Grade A, kabalong ka grade kabahalor tam, bala ada ka jaka ay jing hikay na kabanta ka jingla, banep ha ka jing hikay kumno banwag bat ban pelat im yakibril, kabalalong nadu ka handriw tarik uluber, hadu arpo pra tarik uluber, arhajar arposan. Yakane ka course, let sya jing hikay, labay tingka da ka Directorate of Sports and Youth Affairs, John Kasoka, Meghalaya. Menteri Rangba ke Assam, Himanta Biswa Sarma, ula pendrem jur ya ke jing keren jong Muhammad Yunus jong ke Bangladesh, ubala ong baki nyautli ke jala ke tanjate la mingi, kidai ki basyak kerkut barak saudong da ke kendo, kata da ki ri bat ke jala, bat ba ke Bangladesh bat kalong kum kanong sumar ya ke lenti duriau. Usarma ulaban ya ke jingdon kam kirki ban shna pen bha bat pen klan ya ke lenti bat surok ki badan haka kim ke bapinya so ya ke ri India bat ka than chate la mingi. Ulaban ru halor ke jingdon kam ban wat daki ve ki lat ke lenti ban pinya so ya ke than chate la mingi bat ka ri India. Muhammad Yunus ulapan mi yakani ke jingkran lengba ke social media hakaba ulapan shlore ke China bahkan wan sengkam ha Bangladesh. Ka Henyo Trap Indigenous Territorial Organization hitu henem kasngi kalay kendo ya u executive member bapet yakakam khay pateng batru ya u CM uba Shemborlang Renja jong ke DC ban ujor persya ya ki brio ki badon kti ha ke jinglum pisa bean ha ke kerteng jong ke council habaya kran bat kinong tho kubor hadin balawai ke jingalang u president ke hitu uba don bok lang dakar ulong ba UCM ula kran da ke baskem ba ke council kan sa pinkut no mardor ya ke jing IY baladap a shakiriu shimet na ke bentaban penya ya ke tenat ki kam klau Shosho uba dakar ulaban baka council kan le da ka bating e ya kitu ki badan kti ha ka badawa pisa na kirio patba. Ka Confederation of Ribhoi People CORP kala persya ting e ya ka jing tmu thi chaka jong ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC ha umsyang ka badan hakapu jong ka Meghalaya bat Assam. Habakran hakinong tho kubo working president ke CORP uba pateng mersing ulaong bakaseng ka persya jor ya ke jing tmu jong ka MITC banthi chaka ka bahe laispa akar hakador shispa klor tengka ulaban baka jing thi chaka kadai ke balale klem ke jing phliu jing mut bat ki pat ba hrei la shya kran ya pen bai tang bat ke rang ba shnong bat urang ba jong ka rat Obama sing ula pendrem ya ke jing bom dan ke jing khut jing le hok ha ke jing thi chaka bat ukan tu badai ban penlong da ke jing ekran ya merjing mut bat baro kinong don benta haswa ban shim ya ke no kono ka rai ke bakatu Hadin dalayo jing tip ke batikna ke kanhun jong ke perton basau ke BSF Meghalaya ha kalai pawai tarik ulber ke lakem ya ke sanwat kinong Bangladesh na jan ke shnong perdiwa ha East Khasi Hills District kat ba ke dang persyang bandrung mishapo ri India bat ha kan ni lakem langru ya ke arngut kinong India ke bakit ya kini kinong Bangladesh ha ke taksi lapen tip ke BSF nin ke singi Yakini baro ki bela syakem la aitino haki pulit jong ka penursla police station ban tokin yaki katkum ka an. Ka BSF Meghalaya kaya treshitom banyadai ki chaka kaput ke India bat Bangladesh na ka jingwan rumtu ki brio bat na ki kambe an. Kani ka pen iye ba ka BSF kalong ka papet ngor bat ka yengs kam ban pentik na bakan don ka jingshingan haki kaput India Bangladesh ong ka jingto na ka BSF. Kapto ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong hakapo pravaji nginya so bat ka Akashvani na Delhi na ka banta ka kubor hakaktin Hindi ban penbut bat sada ka kubor ka ktin pareng hakapor pra kat san minit ngipen kan mau ba hakapor pra shiteng ru in sawan lam ya ka kubor nakatan satay lam mitngi kene kadai ka Akashvani Shillong